Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa maulid tak dinto mun beni bulan Maulud nika lopot. Jadi mun ngak mungkin nika sapar bah eko cak parlot. Mun bulan Rasul eko cak sorlot. Artinya mun beni bulan Maulud amolotan nika lopot. Sepertama hadirin, Maulud nika sareng Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur dalam kitab Kanzun Najah was Surur nyataaki Maulud nika tidak ditentukan waktu, hari dan bulannya. Jadi Maulud nika jabuna Syekh Abdul Hamid bal fi kulli yaumin minal am arena pasaos dalam setahun nika oleh kauleban ajunan Maulud. Jadi Maulud nika lo kotuh tepak ke bulan Maulud. Makanya gula iman gak diman madepak mun ajunan andi acara bulan Sapar nika. Bulan Sapar tanggal 20, bulan Sapar tanggal segemi, bulan Sapar tanggal 15 kebetulan andi acara haul bang sepo. Sampian mak letak nangkin acara dukaleh. Lapah sekaligus haul juga maulid meskipun bulan Sapar. Otaba ajunan andi acara haul bulan Rasul tanggal sana apa saus empian daripada ki bulan Maulud amolotan bulan Rasul haul tempeng acara dukaleh. Lapah acara sekalian haul sekaligus Maulud sedika sapora kula beni alang-lang sampian ibadah libalian beni mun sampian kesena banyak cek karo sekalian maki belum kali Maulud bulan dateng nih kan. Tapi mun daripada keng biasa obeng pada keng kop cokop kau leben ajunan mun parlo paki na kintang tautang pah tege ki acara dukale tinggal langkong saya acara dua papolong teti situ hadirin jelas meskipun tak tepat deka bulan Maulud. Otabah mun bani Maulud tak sepa maju ke bulan Sapar haulah mundur ke bulan Maulud tak napa kantor kadang orang pak bedeki selok ndak nyibu ni kamu tak tepat ke saya buare pah ke bela mun lebih baru ya ku mun korang tak ada pak palai sotok tak ada pak ada cek le sotok ben doa sotok ben tahdil sotok ben khososan sotok ben memang tak ada pak. Jadi mun bani Maulud tak saya maju haul dah mundur teti mak le acara dua nika sekalian jelas paham ki. Tapi saya boleh lah gula ngabula sini ke bani alang-lang orang ibadah olibolian tak ibeki ya tore mungkin sampian dalam keberadaan mampu cak korang Mauludan sekalian maki Mauludan penari cung sayan ke ngaltok maki sabun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunanipun Kiai Haji Muhammad Dahlan, ajunan Kiai Haji Irsyad, ajunan Kiai Haji Abdul Waris, ajunan Kiai Haji Rusdi,
ajunan Kiai Ilyas, ajunan Kiai Haji Hasan, ajunan Kiai Haji Mahfud Hussein, ajunan Kiai Haji Rayyan, dan setuju para kiai, setuju para guru sampun hadir tur alengki saat semangkin nuun sapa dan gula tak bisa nyebut situng asma agung ajunan karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak setuju sampun rabu tur alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus pemangku desa Kasengan beserta seluruh aparatur desa Epon dan seteja hadirin hadirat jamaah masjid Raudhatul Muttaqin. Sekesempatan mangken hadir eka di tempat da ajunan seteja badan kaula amul jaki dan badan kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Sepertama nyereng kaula benajunan amuci ben asyukur da Allah. Kesempatan semangken kaula benajunan sareng Allah takdir apangki alengki apolong dalam keadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat semoga kaula benajunan sehadir semangken gak dinto beni cuma apolong Kasengan bisaos tapi sampai ke akhirat kaula benajunan pekun apolong dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam ngireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat dan salam kak dinto kaula benajunan anyuon mantar seteja sehadir malam semangken termasuk ada ka kelompok ben golongan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi sehingga kalaban oleh syafaat ta Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan maka sekecek tak kira toras sadak kapanas sa apoy neraka mantar sakak dinto badana. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah, kaula benajunan hadir areng sareng saat mangken dalam rangka zikra maulidin Nabi, al-ihtifal bi maulidin Nabi, arajai membesar-besarkan, menampakkan kebahagiaan mapadeng bungana ate kaula ben ajunan atas lahir manusia sepaling agung sesangat mulja kak dinto ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang menyatakan bahwa maulid tak dinto mun beni bulan Maulud nika lopot. Jadi mun ngak mangken nika sapar bah ekoca parlot. Mun bulan Rasul ekoca sorlot. Artinya mun beni bulan Maulud amolotan nika lopot. Sepertama hadirin Mauludan nika sareng Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur nyataaki amolotan nikah tidak ditentukan waktu, hari dan bulannya. Jadi amolotan nikah dabuna Syekh Abdul Hamid bal fi kulli yaumin minal am
arena paasaos dalam setahun nika oleh kaulaban ajunan amolotan. Jadi amolotan ni kalau kotuh tepak ke bulan mulot, maka gula iman gak diman madepak mun ajunan andi acara bulan Sapar nih kak. Bulan Sapar tanggal 20, bulan Sapar tanggal segemi, bulan Sapar tanggal 15 kebetulan andi acara haul bang sepo. Sampian mak letak nangkin acara dukaleh. Lapah sekaligus haul juga maulid meskipun bulan Sapar. Otaba ajunan andi acara haul bulan Rasul tanggal sana apa saus empian daripada ki bulan molot amolotan bulan Rasul haul tempeng acara dukaleh lapah acara sekalian haul sekaligus molot sedikit sapora kula beni alang-lang sampian ibadah libadian beni mun sampian kesena banyak cek karo sekalian maki belum kaleh amolot bulan dateng nih kan. Tapi mun daripada keng biasa obeng pada keng kop cokop kau leben ajunan mun parlo paki na kintang tautang pah tege ki acara dukaleh tinggal langkong saya acara dua papolong teti situ hadirin jelas meskipun tak tepat deka bulan molot otabah mun beni molot tak sepa maju ke bulan Sapar haulah mundur ke bulan molot tak napa kantor kadang orang pak bedeki selok ndak nyibu ni kamu tak tepat ke saya buare pah ke bela mun lebih baru ya ku mun korang tak ada pak palai sotok tak ada pak ada cek le sotok ben doa sotok ben tahdil sotok ben khososan sotok ben memang tak ada pak teti mun beni molot tak saya pemaju haul dak mundur teti mak le acara dua ni ka sekalian jelas paham ki tapi saya boleh lah gula ngabula sini ke beni alang-lang orang ibadah olibolian tak beki ya tore mungkin sampian dalam keberadaan mampu cak korang molotan sekalian maki amolotan benari jung sayan ke ngaltok maki sabun nih jadi mak lihat anakin libadian apa maulid nih kami tak ditentukan waktu hari tanggal dan tahunnya molotan ini kan idharus surur nampaki perasaan bunga jadi gula ben ajunan keng nampaki na perasaan seneng bunga na ateh ulan kau leben ajunan ibriin nabi sesangat agung nabi sesangat mulja segara-gara mulja na kuste kanjing Nabi Muhammad gula ben ajunan kaangka teti umat sepaling mulja cuken ken ngampung dek kamulja na kanjing Nabi le bunga na ateh ni kae papadeng kalaban kalakuan karena bunga ni kan fi'lul qalbi bunga ni kan kelakuan ateh ajunan antara bunga ben susah tak kira bedereng tahu mun tak padeng karena bunga ni kalakona ateh datang ke tak kira oning ceempian bunga baru datang ke oning ceempian atina bunga mun biimpian padeng dek kelakuan contoh empian bah nisem berarti atina king jumper jo empian bi datang ke temu jak susah mun tanpa aki dak keluar nangis oh berarti king atina lah susah pada mulut dan digula benajunan mulut tani keng nampaki bunga na ate kau leben ajunan bunga ni kakalakuna ate ada orang tahu dek macara na bunga ni kemakle tampak kotu bereng tampak aki kalaben kalakuan nyamana bunga ben sosani kan berbereng saya tak bektona tengki kak masa bunga ni bisa yaktur lah cender bunga setia bunga bulan molot baik kan lo bisa sosa bada sosa bunga jember pecreh musibah rembi ini kata ning betul makanya dokter rumah sakit nih kemana kita lasan bakun kau buka tak oleh rumah sakit nih kemun pak Sabtu sampai Minggu tutup namun berdari rembi Sabtu kuah atau usah rembi ki nutup keceng gelu rembi Senin bayi dia kan tak bisa kan kecelakaan tabrakan ini kada bektona musibah ni kak seneng bunga ni kada bektona sehingga ajunan bunga bila saus terkait masalah lahir kanjeng Nabi ya ture karena bunga ni kada bisa ibektoe hadirin jelas ki sehingga ajunan bunga bila saus ya ture tanpa ki kelaban perbuatan sehingga bulan ajunan makin ki bulan Sapar orang bahadabu ya parlot beni molot lopot jo punten kau leben ajunan kak binto pakun oleh amolotan bila saus mangkana ibadina boleh mun ajunan bahan di acara ibu dan Sapar andi acara haul andi acara selamatan khitan andi acara selain dah apa polong amolotan dan gula beni cuma ngabele gula copo amolotan ibu dan Sapar
anak apa kula mi amolotan bulan Sapar mun amolotan bulan Sapar ni ka orang saya kawan jeng neki kenceng kita jadi kita lesok mun tanggal 20 bulan molot dulu saya kawan jengan anak ang mang tak entar kaki cong kawan jengan cong kaki pak lesok kok benar tak buang-buang sekali kan molotan ni kan macam ni kan tu molotan ni ke peroma ini enten peroma amolotan enten oh macam-macam hi karena makai bengkalan saus ni kan macam bengkalan ni ke beda peroma ni ke amolotan tapi pun hari ni ke kawan jangan 5 kali kawan jangan 7 kali ngalle sini kah beda situng tempat sampang ni kan nyaman penceru ni ke amolotan ni ke pasitung tanggal 12 ketika 6 kawan jangan mulai subuh sampai isya ambu sekali ngalle jadi mun kelompok nikah 100 koren ni 100 kali kawan jangan ngalle berkata berdesak mun kula tak bolong mau nikah tak kok mau ripalet tu kula mun pak berarti pas 100 kali hadirin nikah macam mun bagian daerah perkotaan kati Sorbaja nikah apa bolong sombongan lepas musola saya amolotan tak usah amolotan peroma cukup amolotan ke musola cukup amolotan ke masjid pas kalian tanggal 12 beda sengi belanas beda sengi bersemangka beda sengi berceruk senikah ikeng mun anang mangkat ngibu semangka mulai nu kudu ngibu apel mun pas sampai mangkat ngibu semangka mulai tak bengibu selesai bimbung tak entos kancana oleh gedeng kakek tak oleh sekali Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad paramilah gak dintoh kau leben ajunan jadi mungkin andi acara apa amolot tenah ipok compok saya maka tak dentek ke bulan molot ni kata apa-apa pon jelas ni mun orang pak beda ngocak ya lopot je amolotan je kutu tepak mun beda saja bu amolotan ni kutu tepak hadirin dan kula ada pak iman gak diman mun pak kutu tepak amolotan nikah sama tu orang amolotan nikah maka situ nggak ada tepak lopot kapi jadi mun pak amolotan kutu tepak ada lahir kanjeng Nabi atanya aku lah kamu beda orang amolotan bisa tepak bektona persis ben bektona kanjeng Nabi lahir lagi tak bisa ada setepak miladu rasulillah sabihata yaumil isnaini للاثني عشر المادي في الربيع الأول وذاك في آم الفيل كسته kanjeng Nabi lahir bulan mulata ada Senin sopuna tanggal 12 Makkatal Mukarramah mun molotan kudu tepak kan lahir kanjeng Nabi berarti ring kasengan ini kamu namolotan kudu amolotan bulanmu kudu tanggal 12 kudu aresen maka tanggal 12 mun tepak kasatoh lopot merah tak leruat mun iya sementara bulan molot tanggal 12 tepak ke hari Senin mereka cuma terjadi 7 tahun sekalian cuma terjadi 7 tahun sekalian hari Senin tanggal 12 tepak ke bulan molot jadi muntro tepak tanggal 12 hari Senin bulan molot dan kutu amolotan 7 tahun sekalian lata pangki embian tanggal 12 hari Senin bulan molot Nabi Muhammad neka ilahiraki kubailas subuh para adana sobu sekitar pukul telok jadi mun sampeyan tro amolot tena tepak dek lahir kanjeng Nabi kudu aja ngunceng setengah telok malam jelau tiaki bae mak pola apsa-ap segaunjengan mun holi liasin je onceng lo gerantar je maki kula ki tempo nanya api ya romangki mangkana kau leben ajunan tak kudu iki makanya aku leben ajunan tak kudu tepak dekah lahir Gusti kanjeng Nabi makanya Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur anyataki bal fi kulli yaumin minal am arena pasaus edilum setahun kak dinto amolotan nika uleben kenging tak panapa ketika dimangkin nika amolotan nika ampun cocok kalau bentuk guna ulama mantar bi Allah etarema amin Allahumma
Jadi molotan ni apa pedang bunga hadirin. Anak apa mak pedang bunga molotan ni? Kenapa kita kok menampakkan kebahagiaan? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ni ada bu. Nabi Muhammad ni andi majadi. Nabi Muhammad itu punya majadi. Napa bahasa Indonesia nama majadi napa? Napa? Di bahasa Indonesia nama majadi napa? Ya majadid. Jadi Nabi Muhammad itu punya majadid. Namanya Abu Lahab. Abu Lahab ni kekancana Abu Cengkel. Kayak Abu Cengkel kan sebenarnya majadid kan sah. Saya majadid saya Abu Lahab. Nabi Muhammad ni kan dia majadid 12. Dari 12 majadid ni kan saya masuk Islam cuma 2. Saya rasa 2. Situng Sayyidina Hamzah, 2 Sayyidina Abbas. Selain ni kata tidak masuk Islam. Ni kamu tahu leh hidayah kan? Mun tahu leh hidayah. Menjadi kanjeng Nabi, menjadi. Cak sekeng apa nak? Karena benda. Menjadi mun tahu leh hidayah tak bisa masuk Nabi Muhammad itu salah satu majadiknya ada yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab nikah andi budak biniknya mana Suwaibah. Lah Abu Lahab nikah seaja ke Nyai Aminah ketika Nyai Aminah hamil. Karena Sayyid Abdullah ring sepona Nabi Muhammad nikah wafat di Qabilah Bani Najjar Madinah. Ketika beliau adegeng Nabi Muhammad bertuduk kandungan 6 bulan. Jadi Nabi Muhammad ni ampun jatem kandungan. Ketika Nabi Muhammad kandungan ring sepobi ing 6 bulan, Nabi Muhammad kak dinto ampun tingkel wafat sareng ring sepona. Saya hanya Sayyid Abdullah. Saya hanya Sayyid Abdullah. Jadi Abu Lahab ni ke saya aja gak Nyai Aminah. Jadi di Abu Lahab patoro ke Suwaibah ni kah? Suwaibah jaga Aminah takut rembi. Aminah aja bulan laki na wafat jaga takut rembi sambil tarik sambil jaga sambil congok kakak bulan nak kota berbudak bini ini kah. Dan kebetulan tradisi jahiliyah ni kemun beda orang rembi pas serembi peji ini ke peji bini maka Roma sebeda peji bini ini ke yang kep Roma cacat hadirin, yang kep Roma bengkes, yang kep aib. Jadi mun pah beda Roma pah rembi peji bini Roma ni ke Roma bengkes, Roma ni ke Roma cacat. Jadi terus naring jahil ini kan di anak laki kapi tahu mun pah laki kapi waktu ane beda emas laki dia mun pah ada bini sekali seking 2000 ke ngaring jahil dia ni kan. Sampai Sayyidina Umar nikah polan andi anak bini takut tatang kecapuk nyanda takut temu je anak bini di Sayyidina Umar anak bini nikah ipendum di odi puraki di odi hadirin. Makanya Sayyidina Umar nikah ketika masuk Islam sering ketika abajang pan assalamualaikum warahmatullah ke kanan nikah nangis Sayyidina Umar ketika assalamualaikum warahmatullah ke kacer bahagia Sayyidina Umar. Dia sahabat dia tanya aki mengaring tak beres Umar. Assalamualaikum ke kanan kaki dia nangis. Assalamualaikum ke kaca gila. Ada apa? Jawab Sayyidina Umar. Kok ketika ngolok salam ke kanan nangis? Ingat ke tradisi jahiliyah. Semun andi anak bini yang kecacat sehingga ketika tang bini rembi anang bini takut itu mau tatang kebikok tuli eko puraki di odi. Ulan anak bini yang kecacat, yang kebengkes, yang kepsian. Jadi kok mun abajang assalamualaikum ke kanan ingat katang anak si bini seeko puraki di odi sengkok nangis. Pan assalamualaikum ke kacer ni agila. Engkau jelam beki kafir pangeran aku bayi tibi teti roti esekot pangeran kapan lah esekot pahi sempel lapar kakan teti saking pelekang kok mereka pangeran kakan kia biko makanya kok mun assalamualaikum ke kacer dia kok bunga pulan meringakan pangeran ni kok pulan saya kakan kita pak ke pangeran selopot ni kasih Sayyidina Umar. Makanya Quran cerita aki idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika ibri ikaper kelaban peji bini dhalla wajhuhu muswadda maka muana ring Arab ni kabeteng ma'ar saking dari todus sekolan peji bini sehingga ketika Suwaibah gak dintok pajaga Nyai Aminah
bertepatan malam Senin tanggal 12 Maulid, malam tanggal 12 hari Senin bektona para sepuah senyamanah Suhaibah laporan ke Abu Lahab, tuan Nyai Aminah sudah lahir, Nyai Aminah sudah lahir, Nyai Aminah sudah lahir. Tanya Akibi Abu Lahab, sudah lahir Suhaibah? Iya tuan. Anaknya berubah. Arah apa milah bilang? Bahasa Indonesia paroba apa? Iya berubah. Anaknya berubah. Paroba. Laki apa bini sini kali? Lakit. Kok tahu lakit? Ada yang nyelkit. Lah anak laki apa bini? Dijawab sareng Suhaibah, anak ang nikah laki tuan. Saking dari jemper Abu Lahab, saking dari bunga berkat ntar kakak bani kopah ajoget sambil aleng-leng sambil nyanyian mongko ngene kok dibanding. Apa? Ini mak Abu Lahab tahu lagu India bu? Tidak ada cerita Abu Lahab pas nyanyi India ambian. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil joget sambil nyanyian saking dari bunga Abu Lahab dalam kemudian bunga ini ke Abu Lahab pangucak ke Suhaibah kaki merdeka, kaki merdeka, kaki merdeka menitang budak kaki merdeka. Merdeka aki budak Suhaibah saking dari jemper ben bunga Abu Lahab polan panakan nane kalau dusno dusih, polan panakan nane kalau cacat, polan panakan nane kalau laki lo bini. Hadirin akhirat Suhaibah polan merdeka aki ni ke Suhaibah pak bisa abeli pole dek kata dia menyai Aminah sampai Nabi Muhammad ni ke bisa nyusul dek ke Suhaibah. Jadi Nabi Muhammad ni kesempat nyusul dek ke budak bini Abu Lahab saanya sama Suhaibah. Pak bisa nyusul di Abu Lahab merdeka aki akhirnya pak bebas le gara-gara Abu Lahab bunga ni khuffifa anhul adab kulla yaumil ithnain. Abu Lahab ni kan masuk neraka. Allah seada dalam Al-Quran tabbat yada abi lahab wa tabba. Celaka Abu Lahab. Abu Lahab ni kan masuk neraka. Keng maki Abu Lahab ni kan masuk neraka. Jawabun Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti khuffifa anhul adab paringan seksana. Sebagian ulama berdesa adebu beni paringan berdesa adebu paprei seksana ben malam Senin ben hari Senin karena Abu Lahab toman seneng dekat lahir ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad malam Senin sehingga Abu Lahab setiap malam Senin seksana gak dintok paprei sareng Allah Subhanahu wa taala. Beni cuma prei seksana tapi Abu Lahab pun malam Senin gak dintu bisa nyucuk polem-polah dari polem-pol Abu Lahab ni kapah keluar susu mak bisa keluar susu Allah akan te susu na Suhaibah saya kenyot sareng ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pola Nabi Muhammad si bisa nyusu ke Suhaibah gara-gara Suhaibah bi Abu Lahab merdeka aki sehingga Abu Lahab setiap malam Senin ni kata arceng bentak lapar karena dari polem-polan ni kamu tu aing susu sehingga pun malam Senin ben hari Senin Abu Lahab ni kan nyucuk polem-polan nikah. Setiap hari Senin kutnungkut kutrukutan sambil gultung-gultuut. Abu Lahab ika kafir. Abu Lahab mati kafir. Abu Lahab kak dintok nantang dek ka perjuangan Gusti Kanjeng Nabi keng polan teman seneng betul lahir Gusti Kanjeng Nabi. Abu Lahab kak dintok paprei seksana pun malam Senin orang kasengan mending neka ajunan Islam kapti ajunan tak nyata aki neraka bi Al-Quran ajunan endek dek ka acekna Gusti Kanjeng Nabi mun Abu Lahab sekafir saus pun malam Senin bisa paringan seksana neraka pah katina apa orang kasengan seh tak belum tentu masuk neraka mun sekafir paprei seksana pah katina apa se Islam mun Abu Lahab senantang dek Kanjeng Nabi saus paringan seksana gara-gara seneng katina apa orang kasengan senerima dek ka acekna Gusti Kanjeng Nabi pah tak selamat dah mangkana ten kula yakin hakul yakin ajunan seamolotan mangkene ke Allah Subhanahu wa taala bekal selamat budian apolong ben rombongan na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin jadi umat Nabi Muhammad ni kagula ben ajunan luar biasa. Kau leben ajunan teti khairu ummah teti umat saya paling bagus salah situng alasan teti umat saya paling bagus akan tengdek ke bagus dan kemuliaan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sehingga kula benajunan ibrik kemuljaan di Allah saya kemuljaan saya bagi dak kaula ajunan ni kata ibaki dak ke umat-umat lain tak ibaki dak ke umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad saking dari muljana umat Nabi Muhammad sampai kemudian ia akhirat ada nabi masuk syurga ada umat masuk syurga mun tak teka orang kasengan masuk syurga dak ada nabi ben umat lain nuruk buntek ya junna panjenengan hebat apa tak hebat ring kasengan ni mak hebat akan tengdek kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi maka Allah jabu inni haramtul jannah ala sairil anbiya wa ala sairil umam hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad sengkok ngaramaki swarga dek nabi-nabi lain sengkok ngaramaki swarga dek umat-umat lain hatta tadkhulaha anta wa ummatuka ya Muhammad sampai kaki masuk ben umat ta Muhammad cebon Allah Nabi Muhammad masuk ben umat ta nabi selain umat selain norok bunte ibu dina kula ben ajunan dibudi beda itunya rekare beda itunya ken kula ben ajunan budian bakal masuk ada ke swarga akan tengdek kemuliaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma bah tak mapat jeung bunga jeung nikah maka ada titi umat Nabi Muhammad ni kai beri telok kemuliaan kula ben ajunan muljah ketika berada di alam dunia mertung senomor dua muljah ketika berada di dalam kubur senomor telok muljah ketika kau leben ajunan berada di akhirat budian mantar telok kemuljaan ni kau leben ajunan oleh kapi amin hadirin kemuljaan apa kau leben ajunan saya bagi di alam dunia yang pertama umat-umat lamba ni kamun ala ko ibadah kak dinto ikencer situng sementara umat Nabi Muhammad ni kekenceran situng ni kebeni ibadah kan aniat ibadah kak dinto ampun ikencer situng asaja ibadah ni kak ikencer situng mun sampai ngelako ibadah umat Nabi Muhammad ni kebeni situng tapi ikencer sapolo hadirin setiap kelakuan umat Nabi Muhammad sapolo kencerna kau leben ajunan apa jeng fardo situng pajeng ikencer sapolo sehingga sehari semalam apa jeng lima bektoh kau leben ajunan ni kau leken ceran seket lambak dah ada pejeng saya fardu akidah kau le ajunan ni kelakar seket ekorangi dari seket akhirnya kari lema cuman maki pejeng kari lema kencer napa kun seket mak bisa pakun seket tiap situng pejeng kencer 10 sehingga sersa pejeng lima kali dalam sehari semalam kencer napa kun seket umat Nabi Muhammad mun ala ko ibadah ni ka kencer seket umat lamba kencer situng umat Nabi Muhammad ni kamun aniat ni ka kencer situng tetimun situng takin alak bukan aniat la situng nikah niat cak matura benih niat bahasa kitab karena mun niat bahasa kitab nikah muktarunan bi fi'lihi perengaki niat cak matura ni kesenikah engkau leku antara ka pengajian lemdan aniat leku antara ka pengajian ni kale emdan kilo alako asaja mangken nik ampun ikanjer situng sareng ajunan Allah umat lamba ni kamun tak teu alako tak ibri kanjeran situng umat Nabi Muhammad tikana bahasa aus ikanjer 10 hadirin man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha saya orang yang baca Al-Quran maka setiap situng huruf ibrik situng kebagusan dan setiap kebagusan etekel 10 cak pun Gusti Kanjeng Nabi wala aqulu alif lam mim harfun sengkok bening ngucap alif lam mim jasa huruf walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun tapi alif lam mim alif sahuruf lam sahuruf mim sahuruf saya beda orang ngaji Quran alif lam mim oleh kenceran 30 kau udah benajunan nikah hebat umat Nabi Muhammad paki beda fadailul a'mal boleh kelakuan setero cetekel-tekel sampai betong bolo beda orang berjamaah ni ketera cete berempah petole mun pak sambian sambi asiwak tambai kenceran bonus petong bolo asiwak maka nampian ni kecek kalau pai siwak maka tak ngakui kaju arok sampian ni ka asiwak nah cua lagi na marina meliam bian mun melia apa keluar bi gula Allahumma sholli ala Muhammad saya rasa apa jeung ngangkui siwak siwak kan sampean alhamdulillah embian mun tandi kaju arok siwak ni kalau ketuban kaju arok makiban surban pada makana mun salat je kalau pai aniat emban ate niat asiwak ke sedekan ni mun tak surbanan pukempuk kan di ruku ban rukuna teti mun rukuna pote oleh 2 hari abati dia ni tidak gelok
Kula sering mangkir masjid ni kebiasaan orang laki saya ke siwak ni ke sarung lah sedekah lo apa pada mu niat siwak pada oleh kencaran cuman mun tepon mancing pas saruk ke bag atas siwak saya bebe tak kok nganyol keng mun di sampean nek ngakui siwak kaju arok hadirin siwak kaju arok nikah itu buat kibi kustai kanjeng Nabi siwak nikah benih kau kaju arok siwak kenapa laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak cak saking tak takok mamalarat katang umat siwak iwajib pakina cak saking tak takok mamalarat katang umat siwak iwajib pakina Nabi Muhammad ni ka siwak sahabat asiwak mangka kaman lambak ni kengi bersiwak Nabi Muhammad ni ka sahabat pada ngi bersiwak persis kula ben sampean mangka kaman pasti ngi barokah. Nah, apaan faidah siwak? Pertama, orang yang siwak nikah, cerdas. Yang kedua Imam Syafi'i. Salah satu keterangannya ditulis dalam kitab I'anatut Talibin. Orang yang siwak, cerdas. Nomor dua, koko kekiki, lo gampang ngol-ngol. Mun ngol-ngol ke, ku saya ni siwak kita tak elang. Ya mungkin kita tak ada mun negeri ku sana. Kalau mungkin pada kiki ni kiki mak le koko, mungkin kita tak ada ya siwak ke ku saya. Baca anda ya mak le ku saya nak pakun ni. Nomor telok senengi malaikat siwak ni kan senomor 4 maelang ke bau nalesan dan mun tak bar jadi cak siwak ni ke maelang bau nalesan ni ketabar tapi ni siwak kak tapi sapora ni ke siwak ko tu semuki baca kimun siwak lecek kadang kan elang bau na kasah okey oh batak bar aja ke kiu ongkuan si imun lecek kereng ah siwak ni ka lo patia bau mun siwak ni ka kaju ni semua baca biar mun tak berjaji andi siwak bek semua baca ceuk na te dungki lakum dan coba siwak ku tak bau ni lesan ni ketaber elang di siwak ni ka tak baca jam ya nomor 4 apa bukti aki leku gi bukti aki mun tak berjaji leki bi kule ni siwak mbian kor majar oh iya tak majar lain rembukan le nah iya mungkin tidak iya janda nih kan tulis le 0823 nah yuk senomor 4 faidah siwak nikah senomor 4 faidah siwak nikah apa eka kempang sakaratul maut tebungnya benikah eka kempang sakarat kalau abid bahkan neng kitab-kitab ni sampai beda cerita orang ni mati tak ikhlas sejak abang mati saking dari kempang gara-gara barokah siwak yang orang banyak salah sangka bulan kocak siwak ke kempang keluarannya beda orang sekarat tak lem mati bae ingat aki siwak itu roto aki kecolok benih kapan mati apa itu roto aki kecolok tapi kula benajunan mangken ki odi ni kala mangken ki odi ni ka mun bisa asiwak saya rasa asiwak apa aja asiwak ngaji asiwak maka kula ben sampean budian kapan saya teu bi Allah ni ka eka gempang keluarlah nyabah sedekah jelas kula ngibe siwak king lo banyak yang mun keluar tak cukup ni ka apa saya ada envoy ya kan ya ada kapi ada gula kapi ni kah apa nja punya gratis bu baca cerdas seneka kula ni kalau aku kasih web biasa nah kula kan ni pun jemput ni kan mapolong jatemben orang-orang duafa ke saka nak nak mundur ke selok bisa ke sebaik jemput gratis kula ni kan tak mungkin acara metok kah makanya kula makin man kak kaman ngi besiwak kebaik kesapoduk ni kebaik simpenan karena gula ni kalau kira acara matok sakit pun gula ambus acara mah okay kan gula ku pada penceramah lain setukang lagu China baik tinaki gula belan karo tukang lagu India gula betangki makanya gula ni kan kaman ngi besiwak biasa nah kelak ni kan ngi yang makin lo pati banyak siwak ni kebi gula jual kan 5.000 tung siwak jual kan 5.000 kan itu ku siwak ni kan 12.000 dia boleh jual kan 5.000 petina sidik sebenting orang sebelah kasakan atena cemang mending 5.000 mun bi boleh jual kan 20.000 kan makin ngalak mulai nak gerunggung papan tak kayak lekas umroh mun tukar lihat jadi gue lagi siwak berde siwak ni kah yang lo pati banyak berde bola mun 500 siwak kayak kari bola
Deki mun sampean ngubeng ne keluar dekian. Ibu minyak pada beda minyak dia keng minyak lo betul om semenit tempat kesesan langar apa tak bau. Ya kan kutu kebela ada jual beli ni kamu tak kebela dosa gula. Selalu ni keng ding produk minyak ni kalau betul om. Jadi mungkin pah maringakan pah minyak ni mungkin kebayi anu nambau na cukup pakun ni pakala santan bu na cukong pakun. Keng mung keng ekiba bajang benih keng dari dapur ya kena lumayan bisa. Dok pada jero omah, makin menyangkan 5.000. Ya keng ni ajak 5.000 kak. Mun minta saya raja saya ket lagi bagi nak gulak. Jadi menyang 5.000 saya wakil 5.000 dekik mereka pengajian. Mun sampean kesokan di gulai pengeluaran. Mun tak kesokan jenja lo papa. Kenapa? Gratis. Bisa kan ngagelar balik mun gratis ni. Sini ke saus mungkin belum gratis ibu kia ke kapi bakal cer-cer ke selain dia. Apa? Mungkin. Ini ke betis sakit berkata kita gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, terus dimin ki. Terus dimin dekik pada beda waktu mun pada hubung nasi wagi keluar. Terus kenapa keutamaan? Kali 15 menit saja jam. India. Kita boleh kik ngali ya bu. Saya dengan pengajian yang kedua mungkin. Terus esoro mari kol rempo gula. Kol sebolo esoro acara ma telocem. Mun telocem cak muncang gula muncang desel ibu. Apa? Indiana. Allah dari acara ma tanya lagi Indiana. Takar repot tadi penceramah mun genteng deh iya. Saya baju pangling. Ni itu mujak pernah kena sahrulkan heran kering dina. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus apa keistimewaan umat Nabi Muhammad? Belina boleh. Umat Nabi Muhammad ni kala kau nak didik tapi kencerna banyak orang ngabajang mun berjemaah kencerna sapolo berjemaah tercecek etekel betole kor kale. Mun sahabat jangan kui siwak tambai petong polo kenceran boleh. Mun sahabat jangan andi bini tambai petong polo boleh. Aja mun bini situ enggak. Mun pampa aja tinggal kali aki petong polo kali empat. Oke. Pongguan bang. Tapi enten gula mun sumendep nek aja dengan sumendep nek belandok pada ben Bengkalan. Mun di Bengkalan nek kiai tak biasa. Ada ji dua ni kalau biasa bu. Dia tak percaya periksanya ke bagian mak ulama ni kah? Bengkalan ni kah tak biasa. Kalau keng gula cak benih kiai gula pakun situng. Aslinya gula bini soro. Keng gula cak dengan gula ni ke istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Soro gula bini soro. Beda cakan akan ter bini dua. Kasa gula ni nyampung akan ter bini dua kia. Bini gula bah nyolo ke gula. Terus bini boleh terus. Jadi esoro gula keng bahkan esoro mun terus kan esoro gula keng make esoro mun pahala guna iya red iya bahasa matura nika lain lagu nika maknanya lain kaki tahu ketang hafir tahu berarti tukang nih nemu tang HP ruah tahu lo tahu nih kak ya kayak lain lagu apa nak boleh lain daerah Bengkalan ben Sumenep kulit teman kawan jangan kata lagu nih kayak bini jajan ngereng ke sambil cel kocel deh kok abit semikir kulit pada orang jajan deh janggula hero cel kocel ekakan toko lopot ibu ke mobil toko salah ya ero kocel ero dari mana apa ero kibamu lain apa ero kakan kuliah hanya ternyata ero genggu ikan to pada ada tahu som kocel bahasa nembian deh bahasa Sumenep Allah ku genggu kau jangan ke Pontianak apa hebat abadi tori kiai kalau kesukaan lencelenan ke tembok peranter kepegi guna icek lencelenan ke temboknya ku cek dari mahul
Ternyata ya Pontianak tembok ni kecelen ni kering matur benih ring belaju ni kah. Jadi ring matur sebagai Pontianak mun jalan ka sa tembok bahasa ni kasa. Jadi mun jalan ke tembok benih bahero naik ke dinding diam ya. Ya cek jalan keng boleh coba tersinggung apa keng yang cek cek. Kauncengan ke Banjarmasin Pak Hebat Abri. Pola kasukan pencok. Apa boleh pencok dah. Ternyata rocek di Banjarmasin ring matur sebagai Banjarmasin ngucap pencok ngalle kebabian nyabrang Gresik ni mancok dia mun pahring babian antara kekasengan teh mele mancong dua le oh tak usah mele ngalak tibe kan deng yu ko dan dia campur bentong calap tong apa Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad kadin to hadirin lakona sakoni tapi ganjarna banyak amin Allahumma ben syariat umat Nabi Muhammad dikata pada ben syariat orang lamba syariat sebelum Nabi Muhammad nikah berak umat lamba nikah beda se apasa saare apuka saare apasa saare apuka saare beda se apasa sebulan apuka sebulan apasa sebulan apuka sebulan. Coba tiku umat Nabi Muhammad ku tak apa sebulan apuka 11 bulan nyaman tak nyaman? Jadi ibadah paling nyaman umat Nabi Musa apa jam nikah seket kali sehari semalam seket kali sehari semalam kuda bersampan pas seket kali dia apa saya nyerah mabeko kak seket kali umat Nabi Muhammad tak usah apa jang seket kali apa jang sekalian keng tiap apa jang 5 kali keng setiap sekalian ikencer 10 sehingga kencerna pakun saya seket itu umat Nabi Muhammad umat lamba ni kamun kalam pini kan najis bahasa fikih mutanajis itu pani najis ni kalau bisa esok cek ketina kin ketok mun pah kalam pini kata pani najis mutanajis ni kalau bisa esok cek saya itu pani najis ni kau tu buang kau tu ketok sementara umat Nabi Muhammad mutanajis ni kau bisa esok cek saya tak bisa esok cek ini kan najis mun najis lo bisa esok cek contoh kelenun taina koceng mun taina koceng lo bisa esok cek kasa najis mungkin mutanajis barang saya depan najis bisa esok cek malah untuk madhab sempak nikah terkait masalah kotornya hewan niki macam-macam hukumah menurut Imam Syafi'i setiap kotoran hewan najis kapi karena al-mustaqdar taina koceng najis taina ajam najis taina sapi najis jika Imam Syafi'i Imam Malik enten tergantung hewan mun hewan tak ikeningkakan kotorannya najis contohnya kotorna koceng kan koceng tak ikeningkakan lo ning beli maka kotorna koceng najis taina koceng najis keng mun hewan ikeningkakan contohnya ajam tamancong pada abangki nika Imam Malik jadi jawaban Imam Malik mun hewan ikening jeer kotornya ni kesoceh jadi kemudian gula ku ajam tak meloh telur tak ada tamancong teterbuk benih sini kemaksutan mbian ngubangi telur kan biasanya telur koleng kan beda cok temancong mereka hari kesegi mampu beda kol bungkol lebih mbian ceplok ke becen cetes pani ceplok segeger benih kerukeng telur esena cok temancong pak kerapas kia ke dalam maka mbian dek macara namun ibuang eman re celing mun laki na tade ngalaki sendok pak ke dui bimbian dek apa? Mak tu sabuk enten karena tamancong ngajem ni kepada ulama senyut yaki ni kak guruna Imam Syafi'i mana Imam Malik santrina Imam Syafi'i beda 14 ulama senurut pendapat Imam Malik Imam Ibnu Hajar Imam Ustukhri Ibnu Jarir Khuzaimah Ibnu Hazm ni ka adebu mun hewan na ikening deer maka tamancong ni ka soceh jelas mun sampean bah debu ya injak najis mun masak penting kan lo buang tai kan gitu tai buang nih kamu norok pendapat Imam Syafi'i najis jadi tai na penting ni kan najis ama sak cukup cakalan tai buang tai na cakalna mun norok pendapat Imam Syafi'i najis kuring ke becen pentengah tai na pentengah tai buang becen najis betak cukong becen serami aing
iba masa sarimi na najis iki bekalangker salangker aku akabi salangker najis kabi ontong bade Imam Malik saja bumun hewan nak kening deer kotor nani kasoceh jadi maki kok benteng tak buang tai nah tak napa soceh maki cakalan tak buang tai nah tak napa ya keng baik iya mun cakalan ki bisa buang tai na ben benteng jak dengan raja mun pak tepak kecukok kendui deer masih buang mun pahandi pak kilu suruh buang tak seminggu sing ngorpeng tai na ben boleh mun pah cukup kenduye buang tai aku nyaman jak senyaman pulan baik jadi buang tai naru kenduye tangkil jiya kejak ben kempang ho kuma umat Nabi Muhammad kempang tak kempang makanya asyukur ke Allah kau lebih najunan di Allah yang berarti umat Nabi Muhammad sehingga kalau berarti umat Nabi Muhammad paringi kekembangan itunya kempang amin Allahumma ken ngampong dek kegempang dek kemuljana Gusti Kanjeng nah. Nomor 2 kau lebih najunan kenapa keuntungan teti umat Nabi Muhammad teti umat Nabi Muhammad untungan kau lebih najunan ilmu kopur bisa itolongi bi orang ngodi umat lambat nikah pada sete mati urusan hadirin palagi odi ing sae mati ya bagus palagi odi ing maksiat celaka umat Nabi Muhammad nikah pabanyak itu sana ajunan pabanyak itu sana ajunan keng seta pahbi seodi edua aki enyo ona kisah pora ku tak gemet tu saka uleban ajunan gara-gara bi seodi ki tolongi amin kok kak cengeng beh ini kan keuntungan kuleban sampean mati ini kan tak bangki jak mati bila kak kuleban sampean ini kuwi bangki jak mati ngi betusah mati tak ngi betusah untung teti umat Nabi Muhammad maki sete ngi betusah banyak keng mun bi seodi ki enyo ona kisah pora mun bi seodi ki itu aki kemet tu sana semat ini kah ipa gua ada buna Gusti Kanjeng Nabi ummati ummatun marhumatun tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat tang umat saya kan ini sere tak pada ban umat selain tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal tang umat dia masuk ke dalam kubur tu sana anung gunung jibal nikah jama mufrad jabal jadi jibal ni tu sana anung gunung cek benyang wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya keng make tu sana anung gunung keluar dari dalam kubur yang kes dengan hari kiamat fayufaru lahum tu sana kemet ada sakaleh sampai semate ni keketon matur ke pangeran aina li hadza ya rob berika di manikah tu saku dalam banyak mungkin minta balik kenjaran banyak tu sa tak ada berika di manikah jawab bi Allah hadza bistighfari waladikalak hari gara-gara bi anan kakek enyo ona kisah por itu aki tu sana kakek sebanyak ipa kemet bi seodi etolongi amin Allahumma nikah hebat umat Nabi Muhammad umat lambat tak ada cerita nak haul itu aki tak ada hadirin umat Nabi Muhammad pakon di Kanjeng Nabi pakon dia guna Kanjeng Nabi irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah orang kasengan kani sere orang mati lampian ki mbian menandi keluarga mati kani sere kalau benapa biddu'a tu aki Allahumma ighfir li ummi Allahumma ighfir li abi Allahumma ij'alhu min ahlil jannah waj'al qubrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahu hufratan min hufarin niran mun tak tahu cak Arab tak usah maksa cak Arab tak tepat ketua Petra saya baca kalau tak tahu cak Arab biar cak betul ya Allah ten kula nyuon da ajunan tuan apa benembuk ten kula sampun saya tesapora aki tu sana patetiaki ahli swarga kopurna patetiaki kebun-kebunan swarga bencak patetiaki curang-curangan neraka tak tahu apa sah mun tak tahu apa sah tak usah apa sah mungkin tak tahu dah mungkin tak tahu langkah tak nengah pemiring pecan dia maklik itu mobil malaikat saya tak tahu apa sekali terus ya Allah yang mun tak ayat itu kok mbian tak anu dek lo napa mungkin lo ning tak napa kak ya Allah mari kita ngaki dulu coba deh di nak dia menunggu dia baik kena
Bapak benembuk mati kapi pangeran. Mari kita ngaki bu. Bagus burung. Toron doro. Pasalamat Bapak benembuk pangeran. Selagi oding melas lambek ngakan karat. Kiba wala terserah biar sebenting doa. Sebenting mun itu akhir yang mati ni ke salah. Tangkan cayada di tambu sekali bukannya. Tapi nak kan aku nyuku gini kiai bulan ni kini. Ini jun terjunan nyuku kancan ngarang. Nemu berdiri ngacara mabah ya adeng bah jun terjunan ni. Ajak mujak dojo lagi aku bergelak amin dia. Pada pada main TV orang tojuk dia kok. Terus akhiri. Saya ikut terjun juga kita turun dia ke bawah ke atas. Allah, begitu ti penceramah munaikannya ada terus sekali. Nah, dia je bina kan ajaknya ku kancane ngakan pentol tangan ada. Oh, kaki saya ngakan pentol lah dia je pentong sekali. Ya Allah. Kini kaki engkau ni kini raja cong. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kalau mau tahu jangan kemana-mana. Kita lanjut setelah pengajian setelah ini. Maksud itu Maria aku tak buan. Terus nak iya terus pentong abang diri kau main terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulja tak mulja dari umat Nabi Muhammad. Seterakhir, kecempon. Seterakhir umat Nabi Muhammad ni kemudian ia akhirat yang babi kanjeng Nabi kalaban syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian imaksar hadirin saja manusia ni kain tardak ke Nabi Adam. Nabi Adam tak bisa syafaat. Qala nafsi nafsi. La bangsa dia. Engkau lambak teman melanggar. Engkau lambak iroja ada khuldi entar dekat Nabi Musa. Qala nafsi nafsi. Tak bisa sedia engkau lambak teman mati Bani Israel. Entar ke lain. Saya betul ni kasabit syafaat. Ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad si bisa abdi syafaat ketika selain tak bisa nolongi. Napi kau leban ajunan senolong kau leban ajunan sehingga maki ada jatuh samun etapani syafaat selamat pakun tak masuk neraka. Allahumma amin Allahumma. Dekat hebat syafaat. Mi itu kemudian kasengan dekat umat Nabi Muhammad. Karena polong berumat Nabi Adam. Karena polong berumat Nabi Nuh. Engki umat Nabi Muhammad ni kemudian epangki kalaban dua perkara. Nomor situng. Aktaruhum alayya salatan kan aqrab minni manzilatan yaumal qiyamah. Saya rasa paling banyak macam solawat dak kanjeng Nabi. Maka orang ni ke paling semak kena nadak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kemudian itu macam umat Nabi Muhammad nyelekek nalpet ke Nabi Muhammad. Semaan tergantung solawat tu. Berempat kali macam solawat sehari. Saya paling banyak macam solawat ni ke paling semak dak Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah ringkasengan banyak macam solawat dari sehari. Nah amin. Banyak tak banyak macam solawat dari sehari nah. Banyak berapa kali ringkasengan macam solawat dak Kanjeng Nabi. Tak kebitung apa saya bitung kamu tak macam sekali cek pinternya tak kebitung kok ini bitung kamu tak ada sekali saya bitung. Alhamdulillah. Nomor situng itmu umat Nabi Muhammad kalaban solawat terkenang nasma. Nomor dua min atharil wudu ghurdil muhajjalin. Dari lampat wudu terak mencorong tak langkong yang tolong siwak kau aki mobil benminyak bian ki tak langkong suara aslinya si ngoden ni kasih nyorong gula pak situ sih makan lek tor aki pak siwak dan minyak. Jadi umat Nabi Muhammad ni kemudian kak dinto terak muana lambat wudu ni terak kapi kak itu macam umat Nabi Muhammad muana pote lengan pote cedak pote sokona po
makanya cabut Imam Syafi'i audu maswe cetak ni ka cukup toncu ecang repaki ka aing sebab ka cetak cukup tapi bi ulama pakon pabecakap bi tanang pah becai kap bi cetak nikah anapa mak lebu dian terang nikah menyeluruh mun pak kroton cu ecang repai sebab ka cetak budian seterak cetak ingat buding nang kondang rutup ke itu pendaya jadi pamotai kap bi hadirin mak le terang sampurna makanya gula mada pak iman gak diman embian buk mengkerotropo jadi kata usaha skincare tak usah MS Glow nah apa cara nah daimul wudu ni kamu ni kebi Allah patera bani pah auba pah takin bedai sing abes pah seneng daimul wudu peka audu jadi main mentrorat dinah bersitung daimul wudu nomor 2 nyarikan kecelengan embian maki coklat mun kancana celengan pole tera embian lembian maki kuning mun kancana pote ya elang sambian jelas nanti ada kaulah benajunan seorang Allah ibadati orang saya bisa syukur nampaki bunga karena jadi umat Nabi Muhammad telok kemuliaan saya bagi